webale muno omutekaniza wa program abo mugisa guno ogundi ogunasoro kutunga omnyenke kalenu kandi omukiro kinu ekishaka kya Ruhanga atwaire okuba hano omaiso ga Mukama ni nyowe Reverend Derrick atwairwe omulisa wobulisa owarwa mukora ombusabadukoni bwa mukole omburezi bwa Rwenzori kandi kusanga mu district ya Kyenzozo nga nsima muno TV West abo mugisa guno gwe kutoha obutosa kubagana hamo itwena ekigambo kya Ruhanga kandi okusabira hamo akwa eka enya kusabira hamo yikara hamo omnyenke kalenu Ruhanga ekigambo kyateire hansi omutima gwange okubagana hamnenywe abarukundora niki kigambo ekieka kandi nza koyisa ekitabu ekyokubanza esura 2 kutanka n'urukara orwabiri 9 okubanza esura 2 urukara orwabiri 9 omusaija nicyo alerekera ise na nyina aterane na mukazuwe nabo baliba omubiri gumu kandi bombi bakabali busa omusaija na mukazuwe kunu batakwatwe ensoni Mukama asimwe abesemo eka erimu omusaija kandi erimu n'omukazi ubu nobundi habamo n'abana nkoko byandike kutugambira ngo abana kisembo kuruga Ruhanga basokubaho basokutabaho baitu eka nekorwa omusaija hamo n'omukazi abantu bano ababiri nubo barukora eka ngo kutwa abantu hura omukigambo kinu ekinyakule omukubanza esura 2 urukara orwabiri 9 ngo omusaija nikyalerekera ise na nyina aterana mukazu niko solo kuba muntu omu hati omuntu omu wakwali omu kyokumaise ebintu byone bakwamba mbabikora nka abantu abamu omunyenke kalenu abarukundora Ruhanga nabazamu nobomezi baitu abanyakwina amaka munsemera okuba abantu abamu tukateranizibwa hamu iyo kateranizibwa hamu na mukazi wanu ko musolo kwa kintu kimu kandi omukora ekintu kimu omukomolibamu nebimukora byona neba nibigenda omaiso so nka omusaija n'omukazi otwatulo okora eka olokora eka yirugenda maiso nimusemera kwa bamu mutekereze kimu mukole kimu mulebate hamu mugende hamu mugume hamu obwire bwona nuko musobole kora eka enungi eyirukwaisa Ruhanga ekitinisa omukukora musemera kora hamu ngoku Bible iri kutugambira okora kuli kulima mutule mulime hamu sente zirarugamu muzikoyese hamu mukole kintu ekyenywena ekikutwara maiso eka kandi omu ekindi eko bwera ryo gumaho abarukundora usemera kwa byesigwa omusaija no semera kwa mwesigwa hali mukazi wawe naiwe omukazi no semera kwa mwesigwa hali musaija wawe niko musole kuombeka eka enungi erukwaisa Ruhanga ekitinisa ekindi omuka omu no semera kwa abantu abarukugonzangana omusaija nasaba kwa nagonza mukazuwe no mukazi nasemera kwa nagonza musaija we nuko musobole kwikarahamu akwa omukwa nimugonzangana tumusobora kugobezangana omukuba nimugonzangana tumukusobora kulema kuteka mungana ekitinisa bwite ngonze na mbere zitali ebyona nebibaho kandi eka tesobora ekabaho so omunyenke kalenu Ruhanga nabaza naitwe abafumbo baswerangaino omusaija n'omukazi ngo tatulwa gukora eka enungi no semera kuba hamu na mukazi wawe abokuba okaleka eka yowanyu hiso na nyoko wabaleka weja mu musaija niko solo gukora eka kandi umuko muli muntu omu so hat eki nsemera kwa abantu bamu nuko Ruhanga solo kutukonyera nuko tusobora gukora eka enungi ebintu ebikusisa amaka Ruhanga tukonyera sobole okubihaho ebintu ebiso kutubaganizamu no kutulemesa kora amaka gaitu gagenda maiso Ruhanga tusamoyo Ruhanga atuyambe solo kurugamu ngetamiro amaka manyi gasisirwe etamiro abantu bakujya mukutamira nobuzonizo babo byebanka abakazi byebanka abasaija hati eka esiskara eka enungi ndio kitinisa kya Mukama kandi omukazi nasemera kwa musaija we ekitinisa kandi ngo Kristo yagondeze ekanisa nuyabere mutu gwe kanisa no musaija no kwa mutwe gweka kandi omukazi nasemera kumutamu ekitinisa kandi omusaija uwe nasemera gonza mukazi ngo ku Bible kuturagira omukitabu ekya Efeso esura 5 kutanka Lukara orwabiri na 2 leka tuyondaze tusabe omunyenke kalenu Mukama nyona bagenzi bange tuli omaiso ga omunyenke kalenu ntukuramye muno ntukunyumiza
kandi kusima wekero kino kishaka ekyo twaire ntuyehongo mukono gwawo ombyona gwabaza muno bomezi weitu hakigambo kyeka ntuyesabira okutusobozesa okutamagezi no kwetegezo ganamberi woli nuko tusobole okusobora kandi okora eka ekwaisiya iruhanga ekitinisa kandi otuho kwikiriza otunozo bwaitu ngabasaija n'abakazi omaka oku nuko eka ebe ege kwaisiya iwa iruhanga ekitinisa ombyona olinde abantu bona bakuturora olinde TV West kandi ombyona abana bawe obusingo kuganamberi woli kandi obahe nomugisa gwa ruhanga obusobozi bona isito no mwana moya alkwera ngubahali nywena gubebe mbere omaka ganyu omuruzaro rwanyu omirimo yanyu gubalinde omukero kinu kyona kandi gongere okuba TV West n'abakozi bayibona kandi gubabyona nk'abana baruhanga gutabarugaho okuruga hati no busingo butahwaho.